Bishop we diocese ya Kisii oyomanyire na Joseph Mairura okemwa ni garure birangere byaya sentunda yende na gotebanga kiromo Kenya na bwatu busiburi bwo gukwana manganaye kisiasa ne birangere byaye oigo musasiroti Apollinaris Masese ni gaburirie abananchi ko babatoereru na gotoesononia asisiasa ekiagera ngaki ya chikura tiraikanigera tambe mono na coalition tirarosigwa Nigobaya kwana ega chingaki chioko igora wikirisia gie parish nya ya Nyamache na nigago cha magega ya Bishop Mairura koba uko gikirigo mono asumutandao kubwatekana n'ebirangere byaye abo kwana ekiya ligikorolekana ngani gali kumwegerera President Dr. William Ruto. Sasa kupiga siasa kero muntu no monu ene mirimo ya iramo Rwandere. Lakini tena hatutasema jambo lolote juu ya mambo ya siasa. Koi kamole mwaboli na kifada mwote no bishop wako na mangana asalikire ande bishop wako na ande mwaboga bishop na kinaenda whatever na tena mto chandeka mono igoro ya siasa na bego chenjirinde lyons mbararo siga ntokoroke coalition turarwana bona bago chakorosia coalition tonyorenga Matiang'i na Ruto wale coalition yayemo na ndingi tora kwanirenda tukomanya lakini rende naende seke gusi kuromo kogosi kabalia banenake wakwana nonya bakogechiri wakwana mangana make. As we are together, we are a unity. Mwando yomo wababatise na bana mubatange mbabaza kukwana mangana mange mubakani mwando yomo wabatise. That is how we are here. We want to love God. We want to worship God. We want God to bless each one of us. We want God to forgive us. And we have to forgive one another. Mwisho, tuombee Wakristo wa Nyamache ambao wametuonyesha mfano mzuri, nasi tufuate huo mfano mzuri. Hatukuja hapa kupigana na mtu yeyote yule. The last word I want to say to everybody in this mass, as we respect God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, I want you to realize that God has given us fundamental freedoms, that we may respect fundamental freedoms of everybody. Ndo basa kwa chegionde. Jena yako bachegia. Omwana siasa